Zonet Zing Daifim clear to Teti Pvt gule mal som tluang ye kania vein he June ni somni pasari sang ni somni paruk in rin ni kum som nga pakwa kalta kum sang kha zakwa somruk pasari veina khan khovela ATM automated teller machine masaber chu Enfield Londona bunania card manga poisa lak chhuana tia hriat lar ATM bot hi tuna chuan Mizoram kho pui sang sang omin aizola phei chuan atam ve ta hlea veng khata atam berna cha mari venga chuan ATM hi pakwa vel lai omani tin vo in hi khovel mishing tong thailo bengong zinga BA pass masaber Helen Gallery pian champha voiza somli parukna nia kumsang kha zakwa somruk pariat June ni khat khan kum somriat pasari mi ni in athi ni champhai Bethel branch wai me chuan mi bumkwal thin ral tlan sumdong mi pa pariat te chutun kar chu ngeya Mizoram chwa san torin an sia tira heng ral tlan sumdong te hi farkon lama mi an bumna atanga sia chwa ni in June ni somni panga sang ni somni paruk ni lai zan khan Bethel branch wai me chuan a ko khoma heng ral tlan sumdong pariat te hian champhai kho chung mai ba ka aizol khopuya te le khosang sanga kalin mi an bumkwal thin ni in an soi hetianga mi bum manga ezong te hi tu man lo mi khwale mo an venga lo omtir lo turin Bethel branch wai me chuan an ngen bokani champhai Bethel branch wai me ten tun kar chung ngeya Mizoram chwa san tura anti ral tlan sumdong pariat te hi dal sian sum kumsom pariat tahan bongkon aizol zokai workshop noya cheng mek lian sian kumsom thum tidim thuampui aizola khosamek pasinga kumsom li paruk tahan bongkon aizola khosamek nang khan khama kumsom thum pali munlai thuampui aizola khosamek khup swan buanga kumsom li pakhat tahan thuampui aizola khosamek tuang sian muana kumsom ni pathum kolpui thuampui aizola khosamek pau sian khaya tahan Bethel veng champhai khosamek dal sian liana kumsom ni pakwa tahan Bethel veng champhaya khosamek te anni Chief Minister Pulal do ma lunglei High Power Committee Chairman ni bok chuan nimin khan si thuam luai mual lunglei HPC lunglei sponsora lunglei District Football Association LDFA 10 Inter-Village Football Tournament and buat sai 15th HPC Cup sang ni somni paruk mor bok na chu khwalian ni in man pui 15th HPC Cup sang ni somni paruk mor bok na hi in khom toy buat saya khwalian Pulal do ma chuan lunglei chu tun ma atanga thuak tam na mun ti thin ramshwai tu ro pui tak tak te thule hla a mi langsar tak tak te thiam na lama mi chuanom tak tak te in fiam na huanga po mi hlotling tak tak te le zai thiam tam tak sing chuak tu ni thu soin lunglei chuan kumsang kha chakwa somriat pathuma din to lunglei District Football Association thatak an nei awangin mana ta vo in thlengin in khel thiam po an nga tuna Indian Super League le I League ka Mizo player somruk pariat vel zinga som pathum chu lunglei tlangwalan ni ti atar langa professional players enge moza chu HPC kapatanga in hlang kayan ni thu asoi Pulal do ma chuan sarkar na an chanvele HPC lunglei fund district annual plan cheng vaibel chenga ni thin chu vaibel chesaria anti pun ngal thule HPC kap budget po cheng noi rokatangin cheng noi ria ta anti san ngal thu soin lunglei HPC chuan thalai te ti mason ngai poimo in PHC lunglei international fight night le Mizoram badminton prize money tamna ber HPC badminton tournament abuat sai thote HPC MBBA inter-district basketball tournament le volleyball MVA cup up sponsor thote Mizoram arm wrestling tournament le no pangte talent high chhuanan HPC young music talent sangni somni panga abuat sai thote le infiam mi chanpui ngai thanem tak a chanpui to thote asoi bokani Chief Minister chuan si thuam luai mual chu lunglei mi puite pun khom na le program poimo tamber dol tu ani angin amwal chu thatok ma selir theidan tur parking area omumal lo hle ti soin aton tira cheng vaibel che thum man
multi-level car parking siam me ka nei thu le hei hian har sat na tam tak asut kya na be sei thu soya zan lama in khel theya siam turin floodlight da na tur cheng vai bel chenga chu saski sangni somni paruk somni pasari priority project a da felani to thu soin infiam mi te le mual mangtu te mamo toilet thazok le dressing room tha om theinan HPC district annual fund atanga chei thaturin ruam man na pe felani to thu soya lunglei khopui chunga mason na thole ma chhop sang te ba ka inkalpo na kong pui siam that me ka ni chungchang te chief minister chuan a soibok chief minister pulal du ma chuan mizoram thalai ten football le infiam na danga an theina te tipunga e zon na tla ka ma an son pui theinan a theina pianga sarkar chuan ma ala zel don ti soin lunglei chu professional footballer nei belzela district dangte ma akala an enton ni tum turin na cha infiam na chu eizon na emo sumle pai lak lu na emo ani ringot lava taksa le ril ru sel na te ramle nam choi moi na te ani tel ti soin nu le pa te chu rui hlo laka fa te ven him nan infiam na tuipui turin na cha ani 15th HPC Cup Morbok na hian lunglei HPC Vice Chairman Puvimal Somtwanga Advisor to Chief Minister in Longtlai Isbial 2 MLA Dr. Lorraine Lalpek liana chinza lunglei South Bial 2 MLA Pularam liana Bapuya Tuipui South Bial 2 MLA Pujeje Lalpek luate LMC Chairman Pulal Zui Thangale Councillor te Sarkar Official engemo zatan tel inkhom hi lunglei HPC Vice Chairman and HPC Cup Organizing Committee Chairman Puvimal Somtwanga MLA chuan kai shuain BCM Rasiveng Bial 2 Pastor Reverend Dr. F Lalsang lianan hun ser manga Organizing Committee Secretary Purongai Ralte chuan tournament thu la soya MFAI in Pujeje Lalpek lua MLA chuan thu soiboka quarter final in Langkai team pariat le exhibition match team te jersey chu nula thanbik ten mipui ma a phauchhuakin zai thiam te zai ngai thla kani boka LDFA president le organizing committee working chairman PPC laram nga kan lom thu asoyani 15th HPC Cup sangni somni paruka hian in elna huang ni men's team le under 16 boys team in elna buat saini in mei ni som paruk sangni somni paruk khan khel tranania under 16 a hian YPC serkon le mwalchin FA blue ten final khelin hun pa ngai le hun pek bela 1-1 a anin ne tok nuwa penalty shootout manga achak jok zon ni in mwalchin FA blue hi 5-4 chakin an championa mensa zobok South LC le Bazarveng LC ten final munam ta khelin Bazarveng LC team hi 1-0 in an chak ani 15th HPC Cup Men's Champion Team hian trophy certificate le cheng noi khat sing ni dongin runner up hian cheng sing ruk le certificate an donga under 16 Champion Team hian trophy certificate le cheng sing khat dongin runner up hian cheng sang ruk le certificate an donga ni Aizol traffic police te chuan dan bo chet na sang awanga lir thei che chwalna thleng ti tlem tur le mipui himjok na ninga ni zandar kwa nulam atanga nimin Zing khowardon thleng khan Aizol khopui mun sanga special drive an kalpui le a dan bo chet na sanga in nam hnoi mi somnga pariat man anni dan bo chet na sanga an man te chu phallo zong rong sai te tlan som pariat helmet khum lo som panga license nei lo panga bike ring pathum roi chunga lir theikal pathum laom taka khal no entry triple riding improper helmet le adang te som pali te ania lir theikal tu te zinga in thada awang le midang ta na har satna thlen shem ya lo dan bo chhia man turan lom thin chu Aizol traffic police te chuan poyan ti hleya lir thei nei tu khal tu te tran la thar zel turin an cha ani Aizol khopui lo hima kongpui te mitidin thamwang taka an man tlan theinan special drive hi atul anga kalpui zel an tumani Mizoram Sarkarin KMMTTP le railway line in Mizo mipui te a ngong anei dan tur zirchiang tu committee chairman puti lal himpuya MLA chuan nilai ni khan Kolkata port atloa port hotu ten thataka lodong songin port munma te fanpui ani ba ka KMMTTP hon ani huna Kolkata port atangin
Northeast State 10 khatten an mamo chak khai an lama an rin thote thlai thar le bungrua leile shal thua po ol samna na sa tak thlen ngei tura be sei ani thote an lo shil bok putila limpuya MLA hi study committee member puzo mwana le Kolkata Mizoram House Joint Residence Commissioner Puzoram Thangaral Tele Thoktu Dangten and Troyom Bokani Study Committee Chairman Hian Tunkar Chung Hian Siliguria Logistic Munmate Atlo Baka Kolkata Changa Kilometer Somriad Velala Petropol Indo Bangladesh Border Trade Muntepo Atlo Bokani Putila Limpuya MLA Hian Nimin Khan Salt Lake Kolkata Mizoram House Cheichat Dan Tour a Endika Building Pon Lamle Chung lama khi omlai te building pon lam thok chuak fins khi le achunga chunga tui far chen te le floor tina siam that ngai lai a bikin bathroom le commode siam that ngai te tukver thlak ngai te a en fia ba ka akot zol le nuai tuiluan kor chhia awanga akot le tlaniam te electric wiring siam that ngai lai te transformer lui to awanga lot alak zolo dan te house ram hungna fencing lui cheto siam that dan turte a enfia putila limpuya MLA chon Mizoram House Salt Lake hi chengvei bel chethum senga chei thatura ro man mek ani thule na tran thuai ani tur thute asoya veibel chethum chuan duanga adai don lo wangin PWD engineer tenen uluk le zuala enfia le atol thute asoya ni Izan Khan Central Y Mezai Paul Sanghi Somni Panga Somni Pasari Te Puala Buat Sa Uniform to member Tenena Lanani Central Y Mezai Paul Uniform Tour Landahi Central Y Mehola Neini in Zaipol Director le Sound and Music Subcommittee Chairman Nibok Puzo Sang Lura EC in Akai Shuaya, OB in charge PMS Ralte, Finance Secretary, Central Y Mele, Puarel Zomoya, CC 10 Uniform Tarhi and Tlang Zara, Member Tenena Sem Ngalani, Central Y Mezai Poltena and Hak Tour Uniform, Tehi Puzo Sang at Tsung Kwa Limentele, RC Shat House Tenan Tum Sakania, Atsani Innovative Dresses. Sikul Puikon le RC Shat House 10 and Truisaka Nula Tena and Puan Bitur Hi Shoppers Delight Tui Kwat Lang Tena and Ta Sakanibok Central Y Mezai Pola Hian Meitia Som Pakatle Mipa Som Patumanum Meka and Tom Hi Kumsang ni Somni Panga Atanga Somni Pasari Teng Ani Mizoram Government Adok Aided Higher Secondary School Lecturers Association Migas La Techuan Ningani Khan meeting Nain Nisom Priat Langa Sang ni Somni Paruka Council of Ministers to come in Mizoram District Shanga Higher Secondary School Som Pani Te Kumni Z Revoke and Nit Noa Sorkar School Province Laisa Alang Kaile Tatsulo Momanti To and Soye Government Adok Aided Higher Secondary School Tehi Kumsang ni Pariat Khan Sorkar in Aided School Alang Kaya Hun Alaukala Sorkar in Tlak Chawa Harsatna and Tok Fauchin Ti Soin Engemochen Nua Peichuan Rollback May Lauton Omdin Monate and Loading Tochin Ti and Soya Government Adok Aided Higher Secondary School Tehian Zirna Lama Thei Top Soin Result Chatak Tak and Launay Tochina HSS LC Examination Po Top 10 Le Subject Topara Mi Engemozat and Lau Lang Kai Toni Mizoram Sorkar in District Shanga Higher Secondary School Te No Pangtele Khotlang Tana Apoy Mozia Shia School Som Pani Te a Province Laisa Ni som pakwa tharuk sang ni som ni paruka notification order achwa ta chu Migas La chuan lom omanti hleya pathian le sarkar chunga lom thuan soi tak meu ti an tar lang ani Vina District Headquarters Shanga Khochin Tour Google Weather Forecast in Tarlan Dan Chuan Aizol alumni berin Celsius degree somni parukani nga avo lai berin Celsius degree somni pani aniang lunglei somni pariat somni pathum siaha somni paruk somni pakhat longlai somni pariat somni pathum champhai somni paruk somni pakhat serchip somni pakwa somni pathum kolasip somthum pani somni paruk mamit somni pakwa somni pali saitwa somni pasari somni pani Nathia somni pakwa somni pathum khozol somni pasari somni pani fakna hunilaw mangangu Tamika soft and comfort Patsy ilaw mecha advertisement Patsy may tiaten tlatin harsad na kanto chin chok zang khaidura uluk takadwana ni Tamika Patsy anemin man anwame mema Ahi pulcha in league asyam velaw may baka taklebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan
sai shang duangin nitin mildura siam chua ani Famika pat silaw mangvela ithil tin apyanga hadam na le engine tok na apenge yangche Distributor in Mizoram DS Enterprise Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na doon sa Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name chata kaniva Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit. Showroom Bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan naw ko mo don senya. Service station Zangklung Tak, Punsong Airport Rota Oma. Tata Genuine Spare Parts kan ko ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit. Hun lo turata na inbuat sa ilog na chang siya apyang tehi mifingan ni mai vai na chuan project Thaichhawninu chung chang kan soi ho don ani Hello, kaping chu na omla din sangi ani a mero pui tak le lo kling tak ni katuma sang tak kling je katumbak Chumi atan chuan kanu le paten project Thaichhawninu ka klangin da ka account min hon saka Kanakin hun atan zena ka chung zum zel theinan le ka intun din theinan poisa min kho sak ani Nang ichung ten da ka account an hon sak ve to che em tutunge da ka account hong to le Tuy về tôi cái là bố bên này tao man kami à. Ni lo we kar masa kan man dei to kha lo am higher deep freezer a kan da charenga. Ê, mà ní khai đi về cái đàn khai thi xét à chơi lâu mi. Higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong chareng theilom. Anh đi chung mà lệ. Ê, bạn chạy em tôi rồi anh đểกันchung có lệ park to có lẽ ý hay là không bao giờ anh xem à lo bấm tôi rồi. Higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwa ka. Dio fresh apmanawangin chopmerim chia om ve ngai lo. Higher deep freezer hi in lo mang ve cheu don ya. Tukin Aizol ko puichunga police station te kan bia kim theila in Aizol pon lam district headquarters police station te zinga saitwal police station kan be theilawa kan biak thei china tang somni pali omin meichia palin tela tang tele manani chante narcotics case man pasari ruk ka inhoya man pasari zuruya kholaya buaina siam wanga man pathum family case tantir pathum zuman sak pathum le arms act manga man pakhat ten nia tang zinga zuka inhoya man bel khom hi pakwani in za somthum pasari point pangan ni kan biak thei police station som pathum le outpost pakhat zinga tang omlo na police station paruk omani
Bongon police station atang paruk mi pa pathum le meichia pathuman kola meichia pathum te hi heroin hong somli pathum man sakriman an nia mi pazinga pakhat hi an chuan na motor driver ani mi pa pani dang te hi ru wanga man le family case tan tir ten nia aizo police station a tang pangan kola in rok wanga man panil ru ruarin hlel man panile arms ek manga man pakhat ten nia zonam outpost a zuman sak pathuman kola kulikon police station a zuruya kholaya boina siam wanga man panin kola vaivakon police station a tang pani kolin pakhat jok tu champhai police station a narcotics case nei an lo man sakania pakhat dang chu zuruya mi ti boya wanga manani thunga champhai police station a narcotics case man riman mi pa pakhat le meichia khatan kola longtlai police station a rugruwa rin hlel man pahnian kola siaha police station a family case tantir pahnian kola ni traffic report ni somni panga tharuk sang ni somni paruk chunga aizola traffic rules bo chia manza two wheeler somruk pahni le LMV somni pakhatte annia poisa choi tir zat hi cheng sing sari sang sari ni voin hi aizola lir thei chitin tlan thei ni ni damdoin report nimin tlai dar thuma tanga tukin dar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case za so man neya mithin nei lova emergency case tamber ko thalo lo khosik le pumna ni emergency case zinga hian admit zat pasarin nia hospital danga tanga refer pali omin admit ngai si khum omlo wanga hospital danga thon pathuman omani road traffic accident awanga hliam nei pathum zinga ru tliak pakhat oma chet swalna danga wanga ru tliak pani ombokin ui se palian omani emergency and labor room a nimin Zing dar sari atanga tukin dar sari in kar chhungin naw piang pangan oma meichia pani le mi pa pathum ni in nei tur ve mek pasarin omani sinat hospital dur tlang casualty a nimin tlai atanga tukin dar sari thlengin emergency case somthum pakhatan neya pathum paruk admit an nia mithi pakhat an neya emergency case tamber khosik le pumnani general a lomna warta chia khumruak nein ward dangan full vekani new cabin le pui ina te cabin full khum paruk omna ICU full boka lomna warta naw piang palian oma meichia pani le mi pa pani nia voin lama piang tura be sei pangan omani voin hian sinat hospital OPD a doctoral thakimi darngon ONG Trudon lawa Dr. Cholmek pathuman ombokani ZMCN Hospital Falcona nimin tlai dar thuma tanga tukin dar sarin kar chungin emergency case somnga pathuman neya mithi pathuman neya naw piang pakhatan nei boka emergency case tamber khosik accident le pumna nia aizol ka pui chunga private hospital kan biak thin te zinga aizol hospital mithi pakhat le naw piang pakhatan neya cabin le ICU fullin ward danga khumruwa kan neya Ebenezer Medical Center naw piang palian neya kuman full bian hospital naw piang panin neya kuman full Adventist Hospital naw piang pakhatan neya ward tina khumruwa kan neya Care Hospital naw piang pakhatan neya cabin le General khumruwa kan neya Nazaret Hospital Ramhlun North khuman fulla Alpha Hospital cabin le General fullin ICU khumruwa pakhatan neya LRM Hospital cabin le ICU fullin ward danga khumruwa kan neya Greenwood Hospital cabin le HDU fullin ward danga khumruwa kan neya Agape Multi Speciality Hospital cabin fullin ward danga khumruwa kan neya Trinity Hospital General fullin ward danga khumruwa kan neya City Hospital ward tina khumruwa kan neya heti hian nimin na tanga tukindar sari thlenga aizol ka pui chung hospital sang le ZMCNH Falcona mithi kan chia theizat panga nia naw piang kan chia theizat hi som pakwani hospital lian de deva emergency case tamper ko thalo khosik pumna le lua kani tunkar chunga aizol ka pui chung hospital sang le ZMCNH Falcona mithi kan chia theizat hi somni pasari ania tunkar chunga naw piang kan chia theizat hi za somthum pali ani Power report state lot dispatch center atanga thokan dondanin nimin lama kol phetha kan man tam liber nimin tlai darule min somli panga kan manzan megawat za somli point bial pathum kan man tlem liber nimin Zing darle kan manzan megawat somnga pani point panga pakwa kan man tam liber megawat za somli point bial pathum ma hian central sector tuirial hydro project atanga mo megawat somthum pasari point bial pani te private sector vankal solar park atanga mo megawat thum point pali te state sector kaut labung small hydro project siam chwa megawatt ni point pali pani te Thenzo solar park siam chwa megawatt khat point paruk pani te Kolbem small hydro project siam chwa megawatt khat point pani paruk te Khoiwa small hydro project siam chwa kilowatt zaruk som te atela
heng power siam chwa te hin siam chwa tam lai ber le siam chwa tlem lai ber cheu chaw rwala nia phaila matangin power supply kan mutha a load shedding siam ani lo LPG report ni somni paruk tharuk sang ni somni paruk Zing dar kwale ni somni pasari tharuk sang ni somni paruk Zing daruk in kar chunga bor khola samatanga LPG lo lut supply che get vaireng te in report te vine kunga cylinder zaruk somriat mizofet aizol cylinder zaruk som pani van buang gas aizol cylinder zathum somli pani zopui inden aizol cylinder zathum somli pani BMS inden aizol cylinder zathum somli pani kabliana inden aizol cylinder zathum somni pali zoram inden aizol cylinder zathum somni pali pushpak inden aizol cylinder zathum somni pali vel inden kolkul cylinder zathum somli pani nutei inden chongtepi cylinder zathum somli pani mizofet siha cylinder zathum somli pani ZND inden ngopa cylinder zathum somni pali te ani POL report ni somni pali tharuk sang ni somni paruk chunga wareng te oil depot tanga lot pek tele direct go hati tanga lot la ni somni paruk tharuk sang ni somni paruk chunga wareng te supply check geta in report te high speed diesel kelang ngak liana trip khat lalboy trip khat mizofet miniko trip khat lal shatiri trip khat lal mingmoi trip khat ramduna bil khothir trip khat ZRM kolasip trip khat RRC bualpui trip khat Israel Sairang trip khat trauma selling trip khat LT Brothers Keifang trip khat LD Puilo trip khat Efatha East Longdar trip khat Rovel Aibok trip khat Zohanapa na thial trip khat Manguri Puk Pui Lunglei trip khat Ke Siang Linga Lunglei trip khat T-Way Lunglei trip khat T Rotuama F Rotuama Lunglei trip khat Zerama Siaha trip khat petrol lalbiak liana aizol trip khat langhak liana trip khat hawa trip khat mingmoi trip khat lalshia tiri aizol trip khat mizofet wareng te trip khat RRC bual pui trip khat mizofet kon pui trip khat mizofet champhai trip khat Zohana pa na thial trip khat manguri puk pui lunglei trip khat ke siang linga lunglei trip khat T-Way lunglei trip khat Zerama siaha trip khat te ani Nimin Khan Excise and Narcotics Department Mamit District Bultumin END Recreation Hall Mamita International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking Pualin Hun Manania Sub Headquarters YMA Mamit Le MJA Mamit District Member Tenan Telpui Incom hi Excise and Narcotics Assistant Commissioner Pulasang Zola Ralte Chuan Kai Shwain Kalkhom Telom na Thusoya Ruihlo do na konga Kalkhom te chu tun aya tran la ho na sale zwal tura somin NGO te thushetua tran apoi mo zia asoibok mamita ruihlo doni manna hian sub headquarters YMA mamit district president puh darming liana sub headquarters YMA mamit district kumpuan chairman puh lalnun felale MJA mamit district vice president pupi lalchung lura ten thusoina hunan manga ruihlovin mizo tele khotlang angong dan te YMA in ma lakdan sang te ruihlo do konga department thoktu te nen tho ho na tha le zwal nei atul thu te an soihlomani END mamit sub inspector pukela zom lianan kalkhom te zirtir na hun mangin dan le shaya NGO le civil society te chanvo le mo phurna NDNPS Act 1985 MLP Act 2019 le BNSS 2023 te alem nena entiri na soifia boka mamita ruihlo doni manna hian malak zel dan turte soiho na nei zuini in ruihlo do na konga nasale zwala thokho zel tura in fui tharna nei ni boka mamit khopui chunga NGO sang ba ka mamit khopon dampui branch wai me tangin obi te antel bokani Nimin Khan amobi vaithe 0 point muna kumsang ni som palia chin to oil palm ra vailiam na hun manania khwalian siaha additional DC pu Abraham Berazi khite chuan oil palm ra quintal som pakwa chu Godres Acrovet book van nei kolosi pashal turina vailiam na income hi siaha DO pu arlerin omachuan kai shwain atma project director le KVK siaha senior scientist le head tele oil palm ching tu tenan tel puya khwalian pu Abraham Berazi khite chuan agriculture and farmers welfare department le partner company ten siaha district mason nana oil palm chin an kalpui chu tha ti thu soin taimak na tumru na le mason tumna re ru puchunga na sale zwala oil palm ching tura siaha district lo nei tu te adu thu soibokani siaha ADL
pujon la nun sang chuan district chunga National Mission on Edible oil palm hnuaia hmalang na kumsang ni somni panga somni paruk chung khan khopasaria oil palm plantation thar kalpui ni in kung sing khat sang sari zanga somni chin me kani thotar langa putimoti laldai lava assistant manager Patanjali Foods Limited chuan Longtlai district liapha hmuna oil palm mill andin mek thule kumsang ni somni pasari February atanga oil palm an hertan to tur thu soin international price index mangin share chip lunglei longtlai le sia ha atanga oil palm thar an leizel tur thu an soyani sia district na shamuk bharat Abhiyan Wada LWS Siaha le ACM Local Church Siata Trangkobwat Sayin Nibin Khan Siata Khwa Buiring Hola International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hun manani inkhom hi puje pa chungan kai shuain puti sang tun chuan hun seramanga pucho beikhochi district level master trainer and senior treatment supervisor ntep chuan PowerPoint presentation mangin he hun man chan le rui thei thil rui lo omzia mishing tan har satna athlen dan zirlai tan a hlom na ram mel ma ani zia te soin ti chin ve mi alo turin kal khom mi puite acha a rui lo luar lu tuk ti rem na tura khotlang ko than le sarkar mo phurna sang soi ho na nei ngala ni bok hun ni na ECM local secretary pukesi za chunga chuan program hlan tharna nei le in master trainer pu en bei panhi sa chuan zirtirna apethunga rui lo chungchanga siaha district din hun le Mizoram pum din hun soin a inven dan PowerPoint mangin zirtirna ape bokani pu bei pi ta chuan kalkhom te chu rui lo ti velo tura intiam kamna anei pui hnuwa pu em she hu chuan lom thu soin hnu akharani lekhati zang khatukina Zonet Zing Daifim hun kan man hau thei te chu ani